Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kies ki bat mai, hadu menta, sawaji, kilong kat kendai. Ki napo East Castles, ngidon kat Nriu, kat lai ki BSF, but live pada kita giveaway. Na West Garo Hills, kadang na ifi kadon R, but na South West Garo Hills, iwe. Tiki total active case ki bangidon hadu mentah ki long South Spa Khadlai, East Khasi Hills, Live Spa San Punreu, BSF ngidon Aspa Anya Pufra, kiwe de Nreu Pusau. Naki Armed Forces ngidon Khatsao, Riboy District, Lai Punreu, East Jantia Hills District, R, West Garo Hills District, Kadong Khadlai, South West Garo Hills District, Kadong R, South Garo Hills R, East Garo Hills Iway, North Garo Hills Iway. Kibala recover hadu mentah kilong Sanfu R, kibaklat kilong South. Di sampel dibangi fates hadu mentah kasi ar baje kilong ar pufra hajar sauspa sanpusan ki bates negatif nang ne kilong ar punyo hajar sauspa nreu ki sampel ki ba ki test report ginang up kilong sanspa arfo but ki beriu ki barung hapo ka jela ka jungi hadu ar baje menne ki long ar fu ar hajar praspa sau pulai barolang kalau kumni mentah abangi tit ka dono ka jingpang ni tit ka TV ne ni tit ki jingpang wat ka chai biru ka res yangi ka dan bet kata nge ka health res yangi ki batrai po health ka dan be ka res ka jui kumjui pulit ru batrai law and order kadon be garesi uru te yangi ka silong tangani ka wai kalong ba ngila ai ka protection ka babyang te kumno ba ki yo pare ni jingpang ngidang ya tresiki ba yo ha kadon ka por ki khamperon kami ki mask khamperon kami ka PPE hektar nomor beli ki tre po ki te men yong na lots ka ship ban te bernihat te kala bandon ka no ka thai ka baki let ya guard down hakim fikir bah yo kadai kum taru ngimtip to ngin seipet ndai bat ong bak siyo kum tu ta kadum dai nomor le to ka tu bagi tre check gate kalong tu nakilami nang tu ki le chani stai ru ngimtip yo no way ngimla ban blem bet tang hang tu kan ha on pun sai kan nomor le ini hapor bi wan ning kong na ru bi wan ha tu ka santere ki question ka samput ila test positif ha tu sin shitam nila ka tu ka sampel di mengi test ki test tai ki lashim ilang positif te nomor bi idon pada kiwi ki jengpang kibu in to po hospital po negrams po isolation ward te hadin peladap ke singi kemot spongi kila test yang ilong negatif mo next day ke 24 hour sample ru kalau negatif to maki khampat declare i belong recovered ki khampat declare nomor beli demas ke kemot kila alap i chu yo bagani ka jengpang kadang kata i pada nang tu virus kadang ka side effect nang ka tu kidan ki after effects no tu virus na kata ke explanation na po negrams na kata ki khampat release ikwa hiru banlit pha semar sabar kila ongi kila kren ngaru nga kampat long wise banlit sabar to makasong ka hospital sabaru wede kila ban accept them kim accept tika kun on tai system no yo no kan sang ka jing system tika kham pois no shinoro to bopli klan no pada ngi ai bet benda kamot ladang ila recover ngale ka test ka ba r ka test ka ba r 24 hours apart hadin khat saus ni kamot nging khenbet bi lalong recover ni ai mangi kata certificate report ni negron pada nomor bi ini dan comorbidities dan hapan semar po hospital te kamot hakajing hapor ke semar maki ki lap ye kan tu takara kim ai ka tu ka certificate bala recover ngidang quarantine lut ki barkhat te na thai na po nong po ki lat kin haple hi ki test ye barkhat ki high risk contacts kita clear contact tracing whether ini belong positif ia contact number kiro namang chule lut barkhat salsa class pagut kam so ya har nama boleh kan hapet yano bi kendo nilai life totally
ngile life ho into how many mengile hakawai ka test iu ngile thang ibu santali mo kelalong no si spak sampo si senda ke test telada kawai ni kita ki slot ngila positif thagi dan santali ki sampel hang tu takmun ni habri test yang ini santali pada woi bolang positif nang ni tigini pool testing ini kapan slam hana takada boros kata ni kapan slam kapan keluar bayingi tingim dan positif tingim dan problem ni mentah mere ngile ni pool testing ngilap gini positif kilom ni hable biang kabut kalong double de kapor piable double di kini kawai kapul kesbu kawai kapul ngilap positif ni hable ye gatu ni habwat menu bolong positif nang tu kan skoi kapul bolong positif ya ketur hable laga jong te ka sempor ha te mentang ilong nimle show do katu kapul ngile be individual test kamul lada kawan kala along confirm ben te sakawai ngile gini ki test hakaf ka first round ngilap ba kilong negatif te kamul along negatif sure lada ngilong positif kamu ni hab confirm ni katu ka long positif ru sachi sien pada nomor nang ai baka circulate ko wai ka message ka baong ba kita ki haban quarantine na nang nu kawan ngimtip ndai na po nigram sikilong very clear kin fa quarantine tangi gitu ki high risk contact wala da gitu ki high risk contact kilong positive te gitu ki secondary bar khat sawan kan lale lupa contact tracing ki menta ki test bar khat gini ki high risk contact lada kitu ki high risk contact na manu bolong positif ko malong iti way na po mga ongai fi menen mensi gidan kitu gi ba ki ibanang pang di dan sa hang tum nilai ba apang mo ibadan sa po riboy disik ti ki hable contact tracing gitu bar khat kan ndai ban ong ba fi lecha nigrams hakata kasni ha kumi gitu mla fi nong manchu quarantine ki ngap test wa mla manchu quarantine directly ki doctors ke haban pit from case to case mo kumno bangin lai kan ni kamu lada mentang kamu ni mentang nilai divide ila dia mo kini ki officer jong ni berkhat ngin lech kisnong mentang man persautu ya kan ni kan ba kan sawan kapor kabayau covid patient bom lile ni haban bu hayeng ya kata kan haban biang ngimla man le kumni nomor bali kan poi kapor bagi nemdan chu ki jaka kini bar khoi ki quarantine center jong ni haban kala corona case center namun tak itu badan symptoms menen kadang kadang communication gap mo apo BSF kita lupa pandit la jong hendai tu BSF pada kim syai uban mi syaba tena ta kadau ini di sinang ni pada in hapan wat pandit kan tigini tening kong tang siong covid dat ki don hi gajing salia gajing ting te ta kadau ka don ga dili pet kum pada ja pada sati sepolal chara kila long so well organized kila so thu ba ni kham dan problem ni dem NOC sio tang tu po skandal ayo NOC nakasnong badnaki nong napoka balang ru tingin dan problem tegamut kani ko fiang fingi haban yai kranski ngim dan kam soban khat ka meeting nama kelas utu nama kini ki meeting jo ki all religious heads ngathai the honorable chief minister ladap khat kita baki ko aban pelong kini ki jeseng gi bakhat tentu kelapen batai lu dang tu tementa ka silong sang naki nyam ki bofer kabun ngin hap shu contact tang gitu ki rangba jong gitu ki nyam ofer on batai biang sai sen ki tangkata ne bang kam meeting menta kam long advisable shu ngin bang ni kendu gum ni ru si bon ngot kam mas kam eru kam long advisable shu the station ala only feed is not good everywhere take it that way the situation is such kaba at any point of time kadul kalaban non ka search mo te we have to take care bangala yang sai sin wan mi la da phim dei ban mi shabar ban dan kam iriam wan mi ka shabar